umushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe, kumugirira nabi kubera ko adasa nawe. N'aba ngabo bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo. Njye ntabwo nirwa njye mpaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I will just wait for you at the right place and I will hit you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. N'aba bitizo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Uretse biriya abantu bavuga nyine no kuba akavuga no mugati mu kanwa, ariko uruzi zavuga ngira ngo n'abanyarwanda bose abenshi barabizi, abantu baba mu Rwanda. Njyewe ubwanjye Karoli Kambanda nabikozeho ubushakashatsi mbere y'uko Kayumba ahunga, mbere y'uko Kayumba avuga ibi bintu. Njyewe mu Rwanda navuganaga n'abantu bose abitwa ko bakise ku icumu, abitwa ko n'abatutsi, abitwa ko ari abahutu, yewe n'abitwa ko ari abatwa. Njyewe nagendaga nkabasura, najyanaga no mukere hariya muri community zabo. Sasa reka mbaguri ibi bintu byose nta gishasha na kimwe Kayumba cyangwa Rudasingwa avuze abanyarwanda batazi. Njyewe mu bintu bya mbere numvise mu Rwanda mu baturage abantu bambwiraga bavugaga ati mwewe abagande n'intera hamwe mwatuzaniye amakuba. Abanyarwanda n'abakise ku icumu, njyewe benshi navuganaga nabo bavugaga bitwa ko bari abakise ku icumu b'abatutsi, navuganaga nabo bakakubwira ati ibi byose twagiyemo, akaga twagiyemo ni mwewe abagande. Icyo ibyo bavuga abagande murabizi icyo bavuga. No kuvuga ngo ibi bintu nta gisasha kirimo, abanyarwanda bose barabizi. Nta muntu utazi ko FPR yakoresheje strategy yo gukengera mu bice byose byayoboga na leta, bagakingezamo imbunda, bagakingezamo abasirikare, bigamije gutera terrorisme, gutera akavuyo, gutera keyo icyo tuta kugira ngo noneho abantu babe muri state yo gutinya, yo kwicwa, bayoboke FPR cyangwa batayobose FPR nabo baratemwe, noneho habe akavuyo, abantu babure igisobanuro, hagati aho ubutegetsi bufatwe. Ibi bintu violence ya FPR ntabwo yari egamije ngo n'abahutu gusa cyangwa n'abatutsi gusa ngo cyangwa n'abatwa gusa, yari egamije kugera kuri ibi bintu. Ibi bintu byose ni Kayumba bavuga nabyo badasunga basubiramo. Ibi bintu byo gwanura indege byo yewe ngira ngo na muntu nyabanyarwanda bose baramuseko ambassadeur yo bivuga. Ni kangahe turi muri za kipe zacu z'abana benshi twakuranye bagiye twavuye Uganda bo muri FPR bavugaga bahora bavuga ati kinani twara ngo cyari cyarananye ngo twaragihanuye. Ni abantu baranevuga mu Rwanda kuba hanuye kinani nino tabizi. Erega mwabivuze neza, hari propaganda, hari ibintu bivugwa n'abazungu, hari ibintu bivugwa n'abanyarwanda bazi neza, ariko hari ijambo ngewe nshaka abantu batumva
bakura mu mvugo mu kintu cya General Kayumba yavuze. General Kayumba yavuze ngo bambaza ati ibintu uvuga biramutse nawe biguhamye yazagenda gute. General Kayumba yavuze jambo ngewe numva ko rigombye kwinjira mu mitima y'Abanyarwanda. Yavuze ngo yasubije avuga ngo yewe nibishaka guhanwa n'icyaha nta kibazo ariko okuri kuvugwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri politiki cyangwa muri society y'Abanyarwanda. Tugombye ngewe cyamaye cyezere gikomeye ko wenda Abanyarwanda tuzageraho tubake society eri mukuri. Ibintu byose Kayumba avuga arabizi, uriya General arabizi, yari umutima wa Kagame. Kagame yari no muswa kubera kutiga. Kagame yagendaga nk'ikintu wese ubugizi bwa nabi yari yazi neza, ariko ibindi yayoborwaga n'aba bagabo bafite ubwenge. Aba bagabo bafite ubwenge ni ba Kayumba, ni bande bari bize. Iyo bakubwiye ibintu uko byagiye, ngewe nta gishasha kirimo kubera ko Kayumba bavuga biriye ibintu barabizi nyine, birazi ko bari babizi. Igishasha nuko noneho Abanyarwanda tutangiye abantu batangiye kuvugisha ukuri, cyane cyane kuri BBC bikavugwa. So ibi bintu ambassador avuga ntabifatanga ikinamico bya Kankwanzi na Bushombe. Abanyarwanda yubo bari kumva Bushombe na Kankwanzi baba bazi nyine ko ariyo mukino bakanaseka, ariko nta muntu wabifata seriously. Kubera iki ubu ari ikintu gikomeye cyane nshaka ko kugira ngo ngisubize, hari ibintu bigeze kuri bitatu ngira ngo tugombye kubanza kumvikanaho. Icyambere, mbere yari intambara ya 19 mwibuke ko kwa upande wangu binafsi sijasema lolote kuhusu Rwanda, pamoja na maneno mengi kuhusu Rwanda au viongozi wake, pamoja na maneno mengi ya matusi na kejeli yanayotoka kwenye vinywa vya viongozi wa Rwanda dhidi yangu. Sio kwamba sisikii, wala sio kwamba siambiwi yanayosemwa au sijui kusema au sina la kusema, la hasha. Sijafanya hivyo kwa sababu sioni faida yake kuendeleza malumbano. Kwangu mimi sioni kama kuna mgogoro wa aina yoyote baina ya Tanzania na Rwanda, na kwa sababu hiyo busara inatuelekeza kuwa tusiukuze mgogoro usiokuwepo. Kujibizana kutaukuza huo mgogoro. Waingereza wanasema two wrongs don't make a right. Ndugu wananchi, kama mjuavyo, uhusiano wetu na Rwanda umekuwa mzuri kwa miaka mingi. Tunashirikiana, tunasaidiana kwa mambo mengi baina nchi zetu kitaifa, katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu, katika Umoja wa Afrika na hata kimataifa. Uhusiano unaelekea kupata mtikisiko baada ya mimi kutoa ushauri kwa serikali ya Rwanda kuzungumza na mahasimu wao. Ndugu zangu, ushauri huo niliutoa kwa nia njema kabisa, kwani bado naamini kuwa kama jambo linaweza kumalizwa kwa njia ya mazungumzo, njia hiyo ni bora zaidi kutumika kuliko vita. Isitoshe, ushauri ule nilioutoa pia niliutoa kwa serikali ya Kongo na niliutoa kwa serikali ya Uganda pale pale kwenye kikao kile. Na katika mkutano ule Rais Yoweri Museveni aliunga mkono kauli yangu. Rais wa Rwanda hakusema chochote pale mkutanoni. Baada ya kurudi nyumbani ndipo tukaanza kuyasikia maneno tuliyoyasikia na tunayoendelea kuyasikia. Kwa kweli nimesikitika, nimestaajabu sana kwa jinsi walivyochukulia ushauri wangu na wanayoyafanya havifanani kabisa.